Good morning, everyone. This is Urhobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 8, verse 32 to 34 in Urhobo language. Obe rimantiu uyobi royin erere awo royin ogbagbive rite ogbagbeni. Verse 32. Oda take ayine wanyara ayidegine ne evure ikwona raro evure isina ayidage nene ogrorona rohiwa kyokri na raro evure abadina ayide dimi wu. Verse 33. Ikwore ghere isina dagekpo obo orerina regbe ikure obo re ayimrere ve omare ikwo riwo irire debolona kugbe isina. Verse 34. Orerina ejobi dagwere rewa Jesu okere ayi womre ayida rene one eruru anyị. Thank you.